Avit Burundi. Bose sishaka amahera. Shaka musabye tutapire muri kwugurura. Arasaba kuti atakwendera. Itapi zake cyo amafaranga. Uri ayitapi, wisaka kwa faranga bakayuzura. Avit Burundi. Birori Avit Burundi. Aya mafaranga. Na yeye mwana mukitoro cy'ikangura ushishika plata n'ikado. Mukitoro cy'ikangura aya mafaranga nayo. Urataza n'ikado. Ya mu gitondo umuvukanye Mutuzo. Anye neza no mugenzi tubahaza turirigwana mu buzima bwe. Mutuzo. Shara, nunganori. Mutuzo ari basi nimwe. Uri makuzo yikorera. Ogaragaza neza rero. Bizokunda uko amarira mu gabatambajamo. Turasa ari mafaranga y'abantu. Ego ni kabiri gatano indwi shashi romantique de special of creation no musinda bicishya amajambo menshi novuga ko tugarigurigana twari ko n'umunsi numwe murazi ko tugendera abantu kapene mu kugenda aho bakorera tubafasha mu mikezo ko barakora uyu munsi navuga ko ari umunsi udasanzwe aho twagiye mu rubanza rwo bita Mutuzo aho yuguriye studio shasha yitwa Mutuzo studio rubanza kagwari Mutuzo studio party turabekaze kuri Bishop TV. Murakoze cyane. Ndagufatira mikoro niko kazi kiwanje. Umeze neza. Ndashima. Mutuzo ko batamuzi kandi mazina yitwa gute? Nishimwe Jean Shadrack. Ya. Iziranga naje. Wika Shadrack. Wika Shadrack ndatima. Tuba turafata igihugu dufatanisi. Twubawe cyane. Mvuka mu ruyigi kandi. Nanje mvuka mu ruyigi. Gome n'abanyereye gusa. Mutuzo tuba turonka abastare. Umunyabutaganzwa, umunyagisuru, Alvera umunyakinyinya kandi yari yaje ngaha baramuzi cyane. Ku mafilime. Na Francine kandi. Niyo sawa. Ko turakora n'ingufu zisanzwe. Mutuzo wimva gute uno munsi kuno munsi urubanza rwawe? Cyao munsi ndanezerewe cyane. Numva norira ahubwo.
wizi ko urya ntu byabaye no musi byakwigishije iki sinahuye byakwigishije iki bijya bintu byanyigije uko mu buzima umuntu ashobora guhindura etape ariko je bana narafyatiye amatafari ndasunika wagiye nyara gusukurobera oya just narobeye vraiment kiragishimira Imana ya nuvuga ko mu rubanza habaye ikintu cyuko baguseseka amafaranga amwe araseseka hasi ayandi arayikorera nuvuga ko hari ababosi benshi ubijya bintu wiyumvise gute muri kajya kanya sha niyumvise nezerewe cyane ku buryo n'ubunye nshobora gushimira Imana abantu batanga ibintu bigatanga ubuntu vraiment ndabise abantu kandi bashikakoreye cyane ndabyizeye novuga Mutuzo abantu barugura ama studio ariko ni bake bagira officiel ya ma studio bo bavyumvire utuga ngo ngoma nkora urubanza kugura studio yanje cyane nariyumviriye ndabise abantu bazomara bazonterera wanashima muri uru rubanza ndi mu nyungu ndi mu nyishu amafaranga negeranije nkwiye nkoma depanse ndabona yuko nzosigarana amafaranga yo kurya yo kugura nyindi ya pakeye mbese apaye ngongahe urabitse uvugisha ukuri apaye nangahe make cyane gose amiliyoni nka 5 Avit Burundi 8 12 Avit Burundi engineer de kupoganya aho uri wese ubaho ndagukunda cyane bakuvuza ati muri 1xbet bavuze ati umushere wa Mutuzo ni 1xbet kubera 1xbet ko de promo ni Mutuzin nanje nkaba nitwa Mutuzo Mutuzin bavuze rero 1xbet ni umushere wanje ni kubera Mutuzin ari femine ya Mutuzo niyo mpamvu 1xbet ko de promo Mutuzin ni femine yanje naho gusa 1xbet kiri muri maski 1xbet ni maskire gusa Mutuzine ni femine ya twavuga ko ni kihe kintu gishashe tugiye kubona muri studio yawe umuntu atashobora kuronka handi video aba editor ndabafise mu videographer namuhawe na Joniera nizera ko azonkorera ibintu Janks ndakubaha cyane bro nizera ko azonkorera ibintu bizima cyane reka twibutse abantu ibintu bigiye kuzokorwa muri Mutuzo studio amaservice agiye kuzoba ikaratangwa muri ni videography photography ibintu bya makiyaje byose na invitation turazikora turafise episode imeze fresh n'ibindi bintu nyene bitagase muri Mutuzo studio mwashike adresse ndazi murayizi mwese utayize cyaye baza muri commentaire turayimubwiye ego turi mu gihe bavuga ati ugwaruka duje hamwe tuyikorere dushinga imigambi dukorerwa ngo twiteze imbere ariko benshi bavuga ati je ndafise umugambi mugabo nta mafaranga mfise mbega Mutuzo wewe niba atari banga yoba yaronse uburyo bwo ngo bishikane studio ariko giti ciwe ari wenyine bya byatugira ngo kumbere ubundi ngo rushobora kwakurikirwa reka amafaranga mani singorane ikibazo ni mu mutwe amafaranga ababosi barahari ashaka kugera mu boss akavuga ati mama amafaranga yawe ndayakoreshe nk'ubunyeje urashobora gusanga atani njye nagiwanje rimwe muri studio ugasanga ni studio undi muntu gusa baje bayinyandika ko ati Mutuzo studio iyi ni gwawe oya ariko usanga atari gwanje ari undi muntu James mu mutwe gusanga mu mutwe gusa hanje avuga ati bro Mutuzo studio yoboneka agacanye yambetse kuri jewe kugira bishike kure cyane ya Mutuzo studio izo biri mu bwiza kwibarabara rya mbere nimero 90 iri Bujumbura gusa uri kurakora gutubwira ngo uzogira ama agence mu gihugu cyose ndiko ndabikora ahanini nababwiye ko ari mu mutwe ndiko ndategura mu mutwe je sindagura amafaranga terayafise amafaranga yawe niyo y'amafaranga yanje niyo kondisiyo yanje amafaranga yawe niyo amafaranga yanje ndashobora kungukira ko amafaranga ukamaye miliyo nkajya ko miliyo 5 twizere ko Mutuzo azohakaza abantu bangana gute abantu benshi cyane ndivuze ko abantu benshi nk'ijana bazobaho ku bwanje bazokwishima kuba narabayeho ya urarushe reka dumenye nk'abasozera nk'agasuni karugi impano musa gutekerera ugwaruka na cece mukuru hamagarira kwihangira imirimo nko wabigenjeje no munsi impanuro kugwaruka nuko borondera kwanza nibarondera amafaranga gusa ahubwo barondera imigambi gikuru n'imigambi gikuru amafaranga umuntu yashobora kuyapfana amafaranga warondeye mu mwaka wose yashobora kuyajya umunsi umwe gusa umugambi wawe ni target ziranze umushyiriye umugambi acagucorera amana warubizi
oya nibangarije mushire mugamba kavuga ati ndabise Mutuzo studio mana 500,000 $500 achaguha vreo ya akajambo kuri Bishop TV. Bishop TV muri abana beza reka ndabashimire kwa mwese muri Mutuzo studio party opening twashoboye kuyugurura neza Bishop mubawe sana numva no baramutsa vreo. Merci beaucoup. Ya mutera imbere Yego. Mukande bayita follow wani kuri Facebook, subscribe ni kuri YouTube. Mumbabarire cyane sindakora kuri YouTube. Ndiko nkora kuri Facebook cyane. Babone barenga 75,000 bya Mutuzo. Mbakunda gukurikirana cyane kandi. Ya. Sanze ubisumbya kundusha. Yego tubashimire cyane tubasaba kandi tubatenege muzumuko murakora kandi. Murakoze cyane. Mani bayezagire cyane. Merci beaucoup. Tushimire akadukana kuri Bishop TV, Widi ndetse na Jumia TV bakora kumena Mutuzo umumeme akakora amateka mesazenye studio. Umvise ibintu bidasanzwe karakora, umvise ko akaragaza kugira ngo yiteze imbere, maze twese dutere imbere, azoha akazi benshi, azokora ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo akore atere imbere. Naje namufasha promotion ntera imbere, mwe muko muri ko namutera imbere ko duteze imbere igihugu. Murakoze cyane.